Sa pojavom novih tehnologija ljudi su prvo shvatili koliko im olakšavaju život. Danas se pitaju koliko utiču na zdravlje. Deca su u blizini digitalnog uređaja i pre 4. godine. Roditelji se prvo obraćaju oftalmologu jer se boje da telefoni i tableti, a posebno igrice, narodski rečeno, kvare oči. Neće uticati na dioptriju, neće uticati na takve stvari. Može isprovocirati neke vrste razlikosti i problema u odnosu između dva oka, ali kaže mora da postoji osnova za tako nešto. Čista mira se to ne može prosto desiti zato što koristite računar ili koristite tablet. To je kao da koristite knjigu, samo što imate pozadinsko osvetljenje još kao čak i benefit u nekom trenutku u odnosu na osvetljenje koje imamo svakodnevno. I obično roditelji pitaju koliko sati dete sme, naravno ne govori se o satima. Ja najčešće pitam decu veću da li im je mnogo 15 minuta, oni se naravno svi nasmeju na to, ali naravno da treba smanjiti to na razumnu meru i da mislim da je sat dnevno sasvim dovoljan. A preporuke Američke akademije za oftalmologiju su da se deci do 18. meseca ne daju mobilni uređaj, od 2. do 5. godine svega 1 sat, a da im se 2 sata pred spavanje uopšte ne daju. Ono što oftalmolozi primećuju je vezano za rad na blizinu, čemu su izloženi svi uzrasti. Kada se tome doda nedovoljan boravak na dnevnoj svetlosti, dobija se izuzetno učestala pojava kratkovidosti u celom svetu. Studija na Tajvanu je pokazala da 40 minuta vremena provedenog duže na otvorenom smanjuje pojavu i progresiju kratkovidosti za oko 23%, dok u jednom kineskom gradu je nađeno da 80 minuta duže dnevno napolju praktično smanjuje pojavu kratkovidosti za 50%. Savjetuje se da u toku dana, tokom cele godine, ako je moguće, dete provede 3 do 4 sata na dnevno svetlo. Pitanje o kome se vodi diskusija je i uticaj plavog svetla koje zrači iz uređaja, odnosno koliko je ono zaista štetno za naše oči. Plavo svetlo i jedna vrsta ultraljubičastog svetla i utiče svakako na ćelije koje se nalaze na zadnjem segmentu oka. Sad, činjenica da koristimo računare 30 i više godina, ne znam, možda u ovolikoj meri, možda posljednjih 20-ak, ovako često i veliki broj populacije nema ozbiljnijih problema koliko sam ja primijetio. Doduše, nove generacije računara, telefona, uglavnom imaju filtre za plavo svetlo i tu ne predstavlja neki veći problem. Oftalmolozi umiruju, a evo šta kažu stručnjaci koji se bave našim položajem tela, mišićima i kostima. U zadnje koliko radim ambulantu, 20 već zadnjih godina na Banjici, prvenstveno gledamo deformitete kičmenog stuba. Nisu primećeni nikakvo povećanje ozbiljnog deformiteta kičmenih stuba, strukturalnih deformiteta koji bi zahtevali neko značajnije hiruško ili ortopedsko u smislu lečenje. Možda postoji u zadnje vreme povećan možda bolni sindrom, loše držanje tela, ali neki ozbiljni deformiteti kičmenog stuba nisu primećeni. To su takozvani prinudni položaji. Ti prinudni položaji dovode telo u sasvim druge posturalne obrazce, u sasvim drugačije dejstvo gravitacije, gde naši mišići koji nisu predviđeni za to trpe enormno velike težine i pritiske. Najmlađe ukočeno dete u mojoj praksi imalo je samo 4,5 godine. I ukočeno je bilo u vratnoj regiji i nije moglo da pokreće glavu levo i desno. Najveći broj dece su od 7 do 17 godina koji su uključeni kako u lumbalnoj, tako i u vratnoj kičmi, a najmlađe dete sa išijasom, propagacijom duž noge bolnim, je imalo 7 godina. To je sve zbog? Sve zbog ovoga o čemu smo pričali, znači loših posturalnih obrazaca, loših navika, previše sedenja, nema trčanja, nema skakanja i zbog toga dolazi do ovih problema. Ovo je ilustrator Nikola Dragaš iz Pančeva. Nije ortoped ili fizioterapeut, ali na času crtanja lako prepoznaje dete koje je celo veče provelo kraj računara. Glavno se primijeti kod dečaka od nekih uzrasta 9 do 12 godina, ta neka pasivnost, to je, da se izrazim, neka neupotrebljivost za crtanje, jer oni jednostavno su pasivni, uspavani, to je neki položaj ruke kao da je na mišu i sad vi kad pričate s njim i vidite da postoji neka inicijativa, da mu se negde crta, da ima neku volju i potrebu da dođe, ali je neupotrebljiv. U svetu u kome dete neretko uči da crta ili boji uz pomoć uređaja, telefoni i tableti utiču i na to kako deca koriste olovku. A dobra strana je ta
što mogu da iskoriste neke stvari koje su videli u tim video igrama ili na internetu. Naprimjer, tu uvijek na računaru imate neki širok spektar boja, zatim te razne maštovite likove, ne znam, iz epske, fantastike ili istorije i to sve mogu da iskoriste da prenesu na papir. Loša strana je ta što oni odmah žele da dosignu taj moment digitalnog crteža i preskaču sve što ide pre toga. Znači, ne interesuje ih anatomija, nijedan alat, olovka obična im je dosadna. Bojice, ako boje 5 minuta, nemaju to strpljenje. Oftalmolozi i fizijatri smatraju da ozbiljne posledice preterane upotrebe novih tehnologija najbolje poznaju psiholozi, a oni zatvaraju krug, vraćaju se roditeljima, daju im glavnu ulogu, da dete nauče kako da pravilno koristi internet i uređaje, a da od njih ne postane zavisno. Dete nije u stanju da se samo kontroliše. Roditelji ga kontrolišu i onda dete nauči da se samo kontroliše. I ta deca koja su naučila da se samo kontrolišu, da odlažu ono prijatno, urade nešto drugo, recimo domaći zadatak, pa tek onda sednu za kompjuter, ona nisu kandidati. Kandidati su ona deca koja u stvari nisu imali tu spoljašnju kontrolu i prosto ne znaju kako će. I onda u situacijama, recimo kad im je dosadno ili spoljašnji svet je nezanimljiv i tako dalje, onda oni počinju besomučno da igraju i onda se tu negde tako uspostavi ta zavisnost. I na kraju, za ove scene na ulici, u kafićima, čak i kada sedimo jedni sa drugima, stručnjaci su osmislili ime nomofobija, skraćeno od no mobile phobia, zavisnost od mobilnog telefona. Ne brinite ako ste se donekle prepoznali u ovome. Nervoza pri pomisli da možete da ostanete bez telefona za stručnjake je postala skoro normalna pojava, posebno ako brojeve iz telefonskog imenika čuvate samo u telefonu.